Hello. Hey, daar ben ik aan. In the house. My own house. Ja, die stream is ages na So, dwi'n mynd y thing na o tag off yn game o Morgan beth i chwarae. So, oedd Morgan yn chwarae chwarae hwn yn diweddar. Beth ti'n cadw'n iawn dwi'n meddwl. A oedd yn edrych yn hawdd. So... Basically, going back to my roots, hand games, awful. So dwi'n cael, so dwi'n back... Nasa? Dwi'n gwybod beth i'r sgwynnu. Tesco geisio. F and F. F and F. So, Wel, dwi'n cofio... Yna rhywun yn gwaith yn cysau bod dwi'n referensio dillad Tesco fatha F and F. Fatha Tesco, dio. Oh my god. Ia, os ydych chi wedi bod, yep. So... Na, dwi wedi bod yn nasa. Na, ddo. So, beth sydd hwn? Matalan. Matalan. Sut ti'n dweud? Matalan. Dwi'n methu penderfynu os di Marks and Sparks yn posh neu ddim. Ydy Marks and Spencer's yn posh rwan? Dwi'n methu penderfynu. Oedd yn posh o blaen oedd. Mae'n gyfer pobl hen bobl sydd wedi fyny. Ia. Un o'r ffrindiau gorau fi, dynas, mae hi yn dweud fod fanna mi'n cael dillad isa hi. Ond yr unig person dwi'n gwybod sy'n iwsio fatal lot di hi, ond yna i prynu dillad isa hi. O! Start, dwi'n colli life yn cychwyn. Oedd yn hawdd, dwi'n cofio'r stream os dwi'n holl o'n chi. Dwi'n cofio tynnu ar Morgan lot. Yr unig beth dwi'n cofio am y... Oh my god. Beth yna fo? Beth yna boi... Superman. O, tynnu arno fi. O, un o'r classic banter lines gyda chi fan dod yn. Dal fi allan. Dwi'n siŵr gweld y llun eto. Iawn, dwi'n mynd i orffen o fan. Because... I'm gamer. Dwi'n nôl yn y gamersphere, dwi wedi bod off. Dwi wedi bod allan yn hownio crafft fi. So beth dwi heb dwi wedi hownio crafft fi? Dwi wedi chwarae video games ers bloody ages. Oedden ni'n mynd dang allan Duel level yma. Hefyd. Ond yna rhywbeth o amser o bombs oedd. Dwi angen... Ei, paranoidas, da chi'n iawn? Dwi eisiau dweud hynny'n iawn. Oh my god! So, fel e. Okay.
Geith o aros o fanna. Ydych chi'n cadw iawn. Close to... I think Newport is in Wales, yeah? I would I think, yeah. I'm North Wales, by the way. Okay, there are lots of that. Oh. Oh, literally from Lithuania. Oh my god. Well, welcome to the stream. I normally die. Normally I speak Welsh as well, so but yeah, but why did I jump? What's jump? Oh, jump's not that button. Somerset, very nice part of the world. No, I can't. Let's have a look. What's going on? Why am I? If I'm not wasting bullets, why am I? Why did that? Dwi'n mynd lawr reit y cychwyn. Okay. Oh, this is not an interesting game. It's a very, very poorly made game. It's part of the fun. So, dyma dyn ti dweud fi. Whoa! Mae yna masif aros na fydd. Okay. The jump. Okay. Dwi'n gwybod lle mae'r ddynas arall. Dwi'n slai fel yndi. Nath hynna cymryd ychydig mwy o stream I Morgan do, ffi grallan do, dwi'n meddwl. Just jump. Depends which part of North Wales. I'm North West Wales and it's mainly Welsh. Do you think you can get a more Welsh place than Carnarvon? In a weird way. Oh, but yeah, but yeah, I'm well. I think Dol Badlan's the same. We're Welsh first language. So, yeah, it's a bit... Okay. You can't hwnna man do. Pam dwi'n hel hynna?
yn crap fan de, cos dwi wedi dechrau chwarae hwn fan. Ie, be'n peth flashy, dwi'n mwyn gwybod. So even. It's just the technique. Well, that's me. Low. Whoa. Oh, no, that minute. Yeah, I've done that before, I think. The Addams Family one. I'm a bit weird when it comes to the consoles because I know SNES is a better console, but I prefer the Mega Drive because I think I grew up with the Mega Drive. Oh, come on! Yeah, retro's my main thing as well, but I've moved on to a Mr. FPGA. It just makes life so much easier. All my old consoles are boxed at the moment. I've got a pretty cool PS2 mod. Okay. Find bomb. Oh, what is bomb? What? Whoa! What the? Okay. Well, I live in Carnarvon and it's off. Gutted met. Oh, so not emote stars that gutted met na. Ah, dwi'n di farw. Ydy Jones sydd yn y ffilm ma? Class. Reit o cychwyn. Carnarvon's not bad. I'm on 68 down, 18 up. It's okay. I used to live in my parents' farm, and I had 1.5 meg there. That was hard. Ain't gonna lie. Still could be better, like overall in North Wales. But the selfish part of me is, I'm totally, as long as I've got internet, I don't really care. Oh my god! Yeah, start again.
Yeah, 450. I did try to get like a business line. My dad's house is on 10.5. Yeah, my uncle's won't. But then I was all about the 1.5 back in the day. Tant dwy flynedd yn ôl, o'n i ar 1.5 meg. 1.5 meg on a good day. The winter months were very long. Na, o'n i'n neud fideos ddo. O'n i'n neud, fel os eisiau dwi'n nabod Morgan a Owain yn chwarae, o'n i'n neud YouTube fideos. So mae gen fi hen YouTube fideos yn, lle ni'n chwarae games a felly. Ag editio nhw lle. Ia, oedd yn mwy, ia, oedd yn dwi'n mynd dweud yn very, very cyson, de. Ia. Ond oedd Morgan yn dweud fi oedd yn clwb yn chwarae, oedd yn gwatcho fideos fi. Hey, thank you, Paranoidais. Sorry, I'm crap with names in general. So. Oh, there is bullets. And yeah, the we're gonna be oh, fuck off. Yeah. Nes i wneud top 10 fideo. Nes i wneud unboxing fideo. Nes i wneud game lle ni'n smalu cael breakdown. Wedyn ges i breakdown go iawn. A dwi'n just marw fan there. So. O, na, be ni'n neud o'n i'n... O lot yn gweithio Tesco ar y pryd. O'n i'n reid yr MP4 ar ffôn fi, ffôn symudol fi, a o'n i'n connectio fo i free wifi Tesco ac uploadio fo'n Tesco tra'n i'n gwaith. So, yeah, the struggle was real, de. So, yeah, o'n i'n neud o Premiere Pro ar laptop fi, neu PC fi, a wedyn o'n i'n... yeah, oedd o'n... The struggle was very much real, dyma nhw. Dwi'n meddwl dwi'n big brain yma, man. O, dwi'n mythu na. Ond i am lladd Jaws gynta. O, bombs. Wow, lle yna? Wel, ddim yn fanna fanna gyd. Lle mi'n dod o? Seriously. There. Dwi'n gwybod lle mae'r bam. Mae gynna fi gynniad. Sut dwi'n hitio'r
Oh my god! Oh, okay. What? Is nu maar op bob tro, man. What the fuck? Dwi'n... Tja. Dwi'n gwybod pam, man. Dwi'n disgyn... Dyna fo... Ella fod yna yn wir. Ond... Got it, swan. Mae'r bit dwytha fo'r timer yn... just shit, ie? Woo! Be, eisiau neud gwyneb gytid bet fi. Be di barn chdi amdan James Bond in general? Ond ni'n dallan efo hogan yn sixth form. Hogan, uffernol o neis. A, nath i just assumio bod o'n i licio James Bond. Nath i just assumio. Nes i rioed up to... Nes i rioed yr argraff o be dwi'n cofio. O deithi o'n i'n James Bond fanatic. Ond nath i just... So allan, so blwyddyn ish, ac oedd hi'n prynu presant pen blwyddyn, presant dolyg i fi, ac oedd nhw'n gyd yn James Bond related. Gysi James Bond music CD, gysi James Bond encyclopedia. So, math yna stuff. Presanta really nice. Oh my god. Dwi'n dal yn dach hyd a teulu pan oedd hi'n meddwl ni'n licio James Bond. Yeah, so... Un peth yn neud am James Bond ydi... Na i watch the ffilm unwaith. Oh my god, dim res. Na i watch the ffilm unwaith, de. Mae James Bond i fi fatha Star Wars, iawn. Na i watch it unwaith. A, dyma fo. Dwi'n hapus. Dwi wedi gweld o. Ys i amser da. Ydy o'n awesome y ffilm? Mae'n oce. Pobl sy'n rili fewn ddo fo, a hynny di thing nhw. Dwi'm yn gwybod fel arall Na, dwi ddim yn... Mae o'n un o'r pethau di pobl ddim yn dall amdano fi. Oh, fuck off! So be, I get it, dwi'n edrych fatha un. So be, dim Star Wars di problem fi. Di Star Wars y hun ddim yn problem. Dio ddim. Fan Star Wars, de. Special breed. Mae nhw'n special breed, de. Dwi'n cofio ar diwedd un o'r Star Wars-es. Yr un mwyaf diweddar. Main line, lle. Fuck off! Yna dau boi'n gwaith yn siarad am... Yna dau boi'n gwaith yn siarad... Wel, Crazy Welsh Sheep oedd un. A oedd nhw'n siarad fatha... Fuck hell.
Oedden nhw'n siarad. Alright. Oh my god! Game man fucking wank. Fucking wank. Do that. Ie, dwi'n cytuno. Dwi'n fath o James Bond na, dwi'n cymryd yn amser. Woo! Yeah, so oedd Crazy Welsh Sheep a rhywun arall yn office yn dweud fod y plot i'r ffilm dwytha ddim yn realistic a nath o dweud pen fi fewn because sci-fi dde bydd literally science fiction ydy holl point o os fysa Emperor Palpatine yn dod yn ôl fel na, fysa fa ddim so sbia strats yma, sbia oh shit na, oedd yn unrealistic ta Emperor Palpatine yn mynd hynna. Dwi'n ddim yn realistic sy'n hynna. The Force, dim little fucking magic dio. Maen nhw'n gallu fucking symud stwff efo fucking mind nhw. Efo magic. Ond eto, oedd y plot, oedd y conspiracy plot ddim yn ei sens iddyn nhw. Dylen nhw'n dweud y wahanol. Nid ti'n dweud yn wedyn, fans yn dweud, fel hyn ddylio'r stori di mynd. Wel, chdi di'r fan, ia, dim chdi sgwyd dweud beth sy'n mynd na chi. So Palpatine wedi dod allan de, mewn thong a 78 lightsabers yn ei ddwylo, ia. So fa iawn sa, so hollol ffain sa. Hollol ffain. Snog thing yn diwedd. Whoa, what? Ti siŵr na Star Wars ydych chi'n gwachod? Snog thing? Pwyd yn snog yn diwedd? What? Ydych chi'n gwachod Star Triple X na byd fel yna, gach? Dwi'n mynd mai defendio'r ffilm. Dim hynna dwi'n dweud. Dwi'n mynd mai defendio fo. Just deud dwi. So... Pan dwi'n ffordd wan? Bastard. Dwi'n ffordd wan gofyn am rhywbeth diddorol yma. Na. Am wast o... So... Wyt ti'n... Be ti'n gael o Star Wars fans? Guarantee yn gwneud nhw enwa. Wyt ti'n massive Star Wars fan? Fuck, don't know. Oh, fuck off! Sut dwi fod i... Ydw i'n gallu just jumpio fo? Ydw i'n gael cwffio...
Dwi'n gorau cwffio Jaws. Can I take the coward's way out? Oh, fuck up! Bam, and he fucking will never. Oh my god! On the other steps! On the other steps! Dwi'n cymryd bod symud yn fast I fi cheesio hwn yndi. Oh my... Mwy ar y steps. Ta be? YOLO. YOLO. Only live once. Oh my god! Some point. Some fucking point. Just a wank. Just failing. Your fucking face. Where am I? Yes! Thanks for the tip. Oh my god! Hey, dat is wat aardig aan jou. Diolch yn fawr. Ti'n gweld fi ar y nycha fa ma? Wws, mae'n neis. Do, mae'n beth eisiau rang yma na? Beth eisiau rang yma na? Braf fod yn ôl. Mae'n edrych na pai Superman, ynddi? Anyway. Dwi'n gwybod nes I ddisgyn. Pam nes I ddisgyn? Dwi'n meddwl nes I eatio off yn bersonol, de. Ia, mae hwn yn easy wan. Dwi'n gwybod beth i wneud wan. Dwi'n wedi bod mor frustrated ar fyw a hyn ers stream Lion King fi. Pan nes I wneud Jump King, ni actually blin ar y pryd, hynny'n point y game de. Pan nes I wneud stwff fatha hwn, neu Lion King. Oh my god. Shit. Bam, bam, bam. Watch this. Wie speeder in your game? Hwn yw'r level house a fyd e.
Hynna sy'n mynd deg. Lle ti di dod o? Okay. Calm down, Lewis. Calm down. Dy'r controls yn digon llyfn i chdi cael... Wan. Mynd o wel fi. Zero life. Can I do it? Can I do it with zero life? Fuck, sydd y shins fo. Yes! Yes! Let's win! Off. Whoa. Okay. Easy. Absolutely piss easy. Mission 2, let's go. Got mission 2. Pound dwi dal. Oh my god, be di level yma. Saith! Pan mae hir dwi wedi bod yn streamio amdan 47 minutes or 37 minutes. Hanner awr, 35 minutes-ish. Yes, man. Hello, female. Then. Oh, fuck off! Gewoon, dat ben ik. Gewoon. Ti'n di streamio dipyn chwaith, da ben ik. Dwi'n gwybod yn nod ar streamio pan mae'r tywydd neis, braf. Mae'n wedi bod yn rhannol pam dwi wedi streamio gymaint yn ddiweddar. Oh my god, be di boi yma? Oh, okay, fair enough. Yeah, dwi'n mynd I fod yn... Oh! Dwi... O'n I angen rest o hwn I gyd. O'n I angen rest o'r internet, dwi'n meddwl in general.
Oedd y boi yn gwybod i. Dwi'n gwybod beth yw'r tan, dwi'n misio mynd at y tan dan ddeir na, dwi'n ofyn y tan dan ddeir na. Fucking spaceship ma. Oh my god! Dwi'n poeni chydig bach. Dwi wedi methu'r genod ma. Okay, we grenades run. Oh my god, spear! Sut nath o oedd hwnna'n bollocks? Chwyth top. Stop respawnio! Reit, dwi'n stod yn lwmp bach, sefyll... O, iawn, oce. Mae'n cyffaith yn explodio. Oce, dwi'n efo chdi o'n. Ah. Dwi'n meddwl na ffordd ydy. Wow! Hey, fuck di'r game ma, seriously. Nath Morgan neud hwn? O, oes. Ie, dyma dan. Convoy. Ie. Unrhyw gem, really. Dwi eisiau chwarae mwy o games efo pobl. Rhyw dro, really. Dim massive plans.
Dwi'n gwybod dwi'n edrych fatha full-time busy streamer and influencer, ond na, dwi'n reit. Gwyf fi lessons piano bob nos lun. Hwna di'r unig thing in stone fi. Lla i'n nôl yma. Oh my god! Dwi angen ffindio dynas y fyma cyn i fi symud ymlaen, cos mynd i symud ymlaen. Okay. Watch this. Yeah, ideal. As long as i atgoffa fi i fi cael rhaid yn y calendar. Dwi'n gorau fod yn Euro Truck. Dwi'n fuck off! Sorry. Whatever, really. Dwi wedi prynu Phasmophobia i ni efo criw yn chwarae i'w dro. Ond thing o hynna di, dwi yn casau stwff scary. So fydd hwnna yn afiach. Oh my god! Yeah. O, ia, sy'n ideal. Plan. Yn y calendar. Un beth dwi'n rioed i wneud ydy chwarae multiplayer Euro Truck. Be dwi'n dweud wrong yn fan'na? The team. Oh my god. Got to the bets. So mae gynna fi, actually mae gynna fi un hwnna, mae gynna fi hwnna, de? Ia, na, dim Superman. Superman greiddiol, de. Yr un oedd yn cadar olwyn yn cael cic yn ceffil. Christopher rhywbeth. Lloyd. Christopher Lloyd, na, ci. Dyna'r original Superman. A dwi'n gath o cic yn ceffil, do. Ti yn nabod o, ti di gweld llun yn efo. Oedd yr actor o cic yn ceffil, oedd gynna fo... Oedd o'n yn wheelchair, oedd o'n methu symud o gwddw i lawr. Fuck off! Na. 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 Christopher, yeah, fo. Ti'n sbio wan. Hwna'n Christopher Reeves, de. Heddwch i lwch o. Okay, let's go. I don't get angry, I get even with this game. Un thing dwi'n poen amdano di
I'll give him Clem. Pwyll. Is je bron cychwyn Pokemon stream? Dwi'n massive Pokemon fan. Is je meddwl chwarae hen Pokemon? Siach o boncio fan'na. Oh my god! O'n i'n zoned out. Yr outrage ar dy wyneb sydd o'n i. Cos dim yn deg na di, di'r gêm ddim yn deg na di. Anamal, mae o'n rhywbeth dwi'n neud o'i le yndi. Fuck off! Mae'n just fast at all troed o just seithi fe na'n. Dwi'n dweud super spy i fod. Ffocin marwa, diawl. Ei, siwanol, to ma? Fucking hell. Easy. Na, un yn lle. Ie, sy'n cael pawb. Dwi'n gwybod rhywbeth am yna fan de. Mi'n neud jump o drosod e, fydd yna. O, na, lle ddim. O, sbia! Bydd fan angus. Ie, so ydych chi... Ie. So ydych y gem rhy engaging. A diddorol. Wel, os ydyn dwi'n dechrau aimio. Okay.
Come with me if you want to live. Classic James Bond quote fanna. A maen nhw'n gwisgo'r un un ffrog. Dwi'n hynna mwy. Oh, fucking hwn! Okay. Oh my god, dim rhys! Strict beauty standards. Fatha dwi'n reid ar Twitter bio, Tinder bio fi. I'm not fussy, I just want to pulse. Oh my god, o'n i heid yna! O'n i heid yna, be i eisiau fan. O'n i hollol heid yna. Cychwyn! Ges i sexy woman fanna do. Sut allu James Bond cael ei ddal yn syth... cael ei syth i gyfer ty hyn? Dim yn... Dwi wedi cael sexy lady yna. Un life sgynna fi. Dwi angen mynd i fama i nôl sexy lady. Guaranteed dwi yn. Oh my god! That on the edge, taggy. Lle bai pasio hwnna i gyd, trwy'r gwylod da. Sbia? Watch this. O, there we go. Ie, so lle bai pasio hwnna i gyd. Oh my god! So be, dwi am wneud controversial decision. Sexy lady. Ok, dwi'n poeni o'n. Be dwi wedi wneud efo'r blyncyn fan na. Ar y top yma.
Stop zitten, Pivakon! Nice! No more fast. I'll never miss Jump King. Never miss Jump King. Actually, I'm thinking of going back to Jump King. Hello, this DLC. I want to go back. As the only Welsh language streamer to ever complete Jump King live on Twitch, I think I've got... Come on! Du eisiau gêm anodd ddo. Du eisiau ffindio gêm. Dim fatha anodd shit fel hyn. Fatha anodd... Da. Ystad, gael o'n barod o. Gael o'n barod! Yes! Hynna sbia? Ond un ffordd o. O, boi yma. That's how we do it. Sexy ladies, where are you? Yeah. 3 sexy ladies left. O, dim fan ma. Llai bypassio fe i gyd o'n. Efo super hack fi yma, super cheat fi yma. Sexy lady. Maybe sexy lady yma. Hello. Sexy lady. Yeah.
Sexy lady, hello, where are you? Ydy Tinder bio fi. A wedyn, wedi cael o stage rwan. Dwi'n cael gward o'r lady. Dwi'n dweud, lady, where are you? Fuck off. Hi, my name is Emrys, and I like to play James Bond 007 The Duel on the weekdays. Ah, fuck off. Face. Iawn. Dwi am wneud... Wel. Oh, fuck off! Yes! Okay, os ydych dwi'n gwybod be i wneud efo yma. Two sexy ladies ar ôl. Off! Okay. Whoa, Yeah. Oh my god, lle dwi'n mynd wan? Lle dwi'n mynd? Oh. Ah, find the blinking bomb. Okay, mae bomb o fanna. Fuck off. Yeah. Fuck. Siw wastio bywyd cyfar blerwch. Ti'n gwybod mae bom o fanna? O, di'r Exus just yn fanna! James Bond! Lives 0. Lives 0. Oedd hynna'n... Na. Na.
One go arall. Dwi'n gan panad? Ynddo, dwi'n gan panad. Dwi'n mynd i gael panad sydyn. A wedyn, dwi'n mynd i completio hwn. Iawn, quick panad. Sgwyd quick panad sign. I right back sign. You know. The bad boy a Welsh language Twitch and all. Mae'n y banging tune yndi. Be nes I de oedd ffeindio games random TurboGrafx 16 CD a just dwi nhw. Cos di Twitch methu pigo nhw fyny a reid DMCA fi. Top tip.
Iawn. Ddel fi gallu dweud hwn yn reit hawdd o'n. Dwi wedi cael lemsip to ma, cos dwi'n meddwl gyda fi anwyd. Dwi'n edrych dath $1,000,000. Dwi'n eitha full on anwyd, dwi'n meddwl. Fa yma, ma'n ôl sydyn gallu jyst syth i chdi. Hynna, mae hynna'n shit, da. So dwi'n only one life, fan. Dim bai fi o gwbl. Dwi ond di bod yn chwarae gêm am berffaith. Dwi'n cael yn trin yn anheg. Na. Oh my god, Emrys! Oh, I'm cutting it fine. Oh my god! Dwi'n colli life am hynna. O, na baith. Ho, 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 ho. Iawn, un go arall. Ddyle fi wedi, so be? In hindsight, de. Dwi'n cytuno ddo bydde. Ddyle fi wedi. Safe option. Fuck. Yeah. Eyes on the prize. 3 sexy women I safio. Mae'r merched yn dibynnu ar alpha male eitha fi I safio nhw. Anwyd neu ddim.
Ruff. Yeah, get in there, get in there. I'm doing that. Tree, yeah. Nej, det tror jeg. Sut ydyn nhw'n meddwl hwn yn good idea? Good call. Good call. Mission 2. Dwi'n yn gwybod os dwi'n dda. Dwi'n gwybod os dwi'n hanner ffordd o'r gem. Dwi'n edrych ar fi'n cychwyn. Dwi'n gwybod faint o lefels yna. Mae hynna'n antur yn ei hun. Fox o ffynnu trwy'n goffin hwn, wel. So Morgan mor annoedd. Sexy lady, come here. Where are you, sexy lady? Bollocks, eh? Oh, ymrys, ymrys. Oh, yma sexy lady fyna. Os ddim. Dwi'n fe efo sweet spot. Sexy lady. Yeah.
dim sexy lady fe yma dwi'n mwyn nagos. Hwn lle ti'n bypassio fo dim. Na sexy lady fe yma de. Bombs. Yes. Sut ti wedi dodgio fo? Hwyl. Wey! Okay, fire bomb. Bomb of ammo on it. So lot o pobl di hwn man de, dyna go fi de. Easy. Easy, 4 life, holl continues fi. Easy. Okay, hwn ond efo 4 sexy lady. So dwi'n cymryd hwn yn exceptionally sexy. It's just 4 sexy. I mean, okay. Dwi'n mwyn best ar ffilm na di. Evil shit na fe. Be bynnag ydi o. Dwi'n mwyn good stuff de. Dwi'n mwyn Puppy and Chocolate Factory de. That's for sure. Mainston. Dwi'n meddwl Electric Mountain, dio. Llan ber. Dwi wedi bod yn Electric Mountain a unio fel hyn dwi'n cofio fo. Na, chdi sy'n iawn, lava. Oh my god! Okay, so dwi'n missional. O, so ydych chi'n maen rhan. Bydd hwn llawn laf a shit fydd.
Well, oh my god. Guaranteed dan ik hem lawr lle arall yn hwn. I'll show you. Pwyll. Tra, mae gennym ni lull yn yr bantering gyda fi fyma de. Dwi eisiau mynd i cymryd y hit. Dwi wedi bod yn meddwl yn ddiweddar lle gai fydd ar holidays fi yn mis Medi Hydref. Os bydd rhywun well-travelled. Oh my god! Oh my god! Lle sy'n ni'n gallu mynd? Copenhagen. So 5 days spending that. Oh, for fuck's sakes. Realistically, 5 days rwla bending hyn. 4 noson, 5 noson rwla. Nes gyda fi dan sylw. I thought yn dweud mynd i Venice. Yn gwrs di Venice bending hyn yn. So hyn o bryd. Mae Copenhagen yn number 1. Paris yn number 2. Mae'n mynd Reykjavik eto yn number 3. A mae Berlin number 4. Na. Beth yw'n loch yma? Mae'n nhw'n holl fawr yndi? Ok, rhaid fi just mynd o'n. Rhaid ti Copenhagen, fydd hyn di ddod... Ok. Realistically, European City, sgwni fi dan sylw. Fel boy, single, bachelor, allai ddim in good conscience mynd i Amsterdam ben yn hyn na. Oslo, os ydyn byd yn gofyn heigos yn byd yn Oslo nag oes? Really nag oes? Just cym a hit, just cym a hit. Fucking hell. So. Dwi'n meddwl dwi eisiau mynd i lle reit oer. Berlin. Di Berlin yn good choice. Berlin, y lle da. Ia. Paris, dwi wedi bod yn Paris o blaen. Ond dwi heb di wneud Paris, os ydych wedi fel. Dwi'n gwybod os ydych... Oh, fuck off! Berlin, ia. So dwi wedi bod yn Berlin o blaen. So dwi'n edrych da, ia. So... Ro, mynd arall. Dwi'n bod dinas gyda fi dan sylw.
Ni'n gwybod fyna don. Rheswm arall o Copenhagen o top list fi. Mae'n dipyn rhatach I hedfan yna. Na unrhyw le. Na unrhyw le arall. Europe-wise. So... Barcelona. First, dwi eisiau mynd na eventually, obviously, ond dda... Am top rester fi da. Sgynna fi sexy lady ffordd ma. Dwi'n gwybod. Just gonna take the hit. Nice. O, pawb ti wahanol. O, Grace Jones! Oh my god, ti'n cicio fi. Hiya! It's about slave to the rhythm. One hell of an album. Oh, fuck off, ti'n dilyn mi! Mae'r llawr yn blocio fo sti. Dwi'n hyn gyd eto. Dwi cael y sexy babes fydd yn ysfenna do. So... Ei, diolch am gael y heibio, diolch yn fawr, gwerthorgu. Wyl ei diolch to nesa. Diolch yn fawr. Cofio dod yn ôl i watchad awesome gameplay. Fel hyn. Oh, fuck it, run it. Stad, na, dwi'n dwi'n rhan. Dwi'n shit dweud, ti'n gwneud hyn? Ti'n wastad amser efo yma wan? Mi continues yr o, dwi'n meddwl rhaid i cymryd rest ar hwn. So mae'r lymsip yn lawr yn dda. Mae ddo. Mae'n anodd ennill bach y lymsip, da.
Lemsip ydy dy adult calpol I fi. Dwi'n gwybod diolch yn neud yr un peth, ond ytha unrhyw esgus. For fuck's sakes! Unrhyw esgus I... Be? Lemsip yn awesome. Ti'n mynd I fod yn yfed off-brand Lemsip na do? Dwi'n lyfio Lemsip. Pwy dwi'n fanwyd, de? Off-brand, proper. Iawn, oce. A dim fatha... Glas wrong na byd fel yna. Y proper lemon, ie? Take it. Take it as a man. Ti'n licio San Pellegrino lemon? Neu lemon in general? Dwi'n ce. Dwi ond yn gallu saethu fyny dde, allai ddim saethu fyny chwyth. Ie, ti'n licio lemon, clywed. Gais ddim yn licio Lemsip, ti. Joe bach o San Pellegrino, de. Mae San Pellegrino efo lemon and mint. Oh my god. Syth i'r veins. Sexy lady. Oh my god. Oh my god, hwn di'r... Oh, fuck off. Oh, hwn di'r skip... Oh, iawn, oce. Ma! Mint is spicy. We love a mint. Ha toothpaste sy'n iwsio ta sy'n milk a mint. Mae opsiwn na toothpaste chdi reit limited os ti'n milk a mint. Os ti ddim am y mint lifestyle lle. Fuck di, ia. Mint and just grin and bear it. Dwi'n iwsio charcoal toothpaste. Yeah, charcoal toothpaste. So dwi'n gael digon hwn. Dwi'n mynd I searcho am no mint. Dwi'n agor edge. Dwi'n mynd yn onast o'ch dweud o beth, dwi'n mynd 100% onast o'ch dweud, de. A rheswm nes I brynu fo, de, oedd o'n asgwynnu Japanese yna fo. Un gyda lai, swn i'n licio dweud chdi dim hyn o oedd o, ond swn i'n dweud clwyddo. Nes I gyfadda hyn yn y ffrind agorau fe, a net I just chwerthin arno fi. Ond, yeah, that's... Swn i'n licio dweud fod o'n well I fi. Dwi'n mynd I sylwi. Mae danodd fi yn
Reit awful. Still. Oh, sorry. Ti'n cael gweld hwnna? Dwi'n misio hwnna. Hide. Okay. Let's get some mint. Google. Best non-mint toothpaste for adults. UK. Let's have a look. Let's have a look, beth sgynna ni. Pa un o hyn sy'n edrych... O, sbio hwn ta. 17th. Be ffwc di ni? Dwi'n dweud... Effort. Just full page. Full page. We're doing post. Iawn. Na, mae o'n toothpaste. Colgate. Ti wedi gael Colgate beef lasagna? Hwna'n thing, sbio. Look at that, sbio hwnna. Sbio? Mae'n dweud Colgate beef lasagna. Yeah, back on... Disclaimer. This page contains a list of what we understand to be non-mint toothpastes. We are aware that some toothpaste is labelled as non-mint, but does still contain mint. Echt chdi drio hwnna. O, pethau drud. What the hell? Ti wedi trio'r hydrophil toothpaste tab... O, dwi'n newid... Just chatting. Hydrophil is a company aiming to produce sustainable natural products. Oh, yeah, na, ti eisiau bleach, oes. Kingfisher, fennel. So wyt ti efo fennel? Ie, ti eisiau bod supermarket, oes. Dy hyn am y supermarket, ydy. Lle ti'n ei siopa chdi? Pa... Lidl. Ond Lidl? Wyt ti'n just Lidl? Lidl toothpaste. So, mae'n gwybod, e? Let's have a look. Hwna. Di hwnna mint? Be di hwnna? Dwi'n meddwl, os ti ddim yn licio mint, de, fod o'n beth special, de, mae special purchase, de. Asda. A dwi'n meddwl gael ni fwy o choice yn Asda. Faint y ffysi wyt ti fo toothpaste chdi? Hwna.
Ydy'r pobl ma'n asiwmio fo bob un yma'n mynd? Ie, dwi'n meddwl ti'n... None, mint, toothpaste, Asda. The Toms of Main Hall. So hwnna strawberry flavour? Hwnna, sbia? Silly strawberry. Toms. Anghofio am y bit canol na. Y bit canol na mwy bwysig. Ond... Efo? Ie, dwi'n bod. Mae o'n freshening, dwi'n meddwl, yndi? Wicked fresh. Be di hwn? O, spearmint. Ok, iawn. Be oedd o? Whole care. So hwn te? Outrageous orange and mango toothpaste. Taste great, dye free. Hwna am gyda un botol o hwnna am 16 quid. Ddim yn colli blas. O, iawn, oce. Helo, mam i tri. 16 quid am 119 grams, 4 ounces. Di hynna, de? Oh my god, mae hwnna'r offer. Hwnna... O, mae hwnna efo mynd, sefyd. Mae hwnna efo bee propolis tinticer. Ok, mae hwnna... So be? O, hwn, ffenel. Anti-plaque, white stiff, fresh breath, height, white tartan, artificial diet. Fennel flavour. Wyt ti'n licio fennel? Wy'n actually yn licio fennel. So hwn te? Okay, bydde. Foam toothpaste. Fatha fennel, ie? What does fennel taste like? No, the fennel. Juiciness, medium. Bitterness, medium. O, lle ysdi o licorice? So licorice fe man. Ysdi o licorice? What's the deal with fennel? Oh, ddim yn sôn ydi. Edge audio. A dwi'n ddim yn gweithio. Sia.
A dwi'n gadael fi wneud y sain. Ie, yeah, fatha cennin tew efo gwallt curly. Iawn, oce. Okay. Dwi'n cael yr argaff ti ddim about the fennel lifestyle. Hwn ta. Charcoal. Ond y sŵn, o'ch ti'n cwad o boi yn siarad wan? Na, o'n i'n meddwl, oce. Hmm. Sydd eto. Dim yn, o, di o de. Ie, dim yn gadael fi neud o. Pam do? Cyta, ydy o fel ydy. Fydd o efo hwnna. Dim yn gadael fi, resign. Mae'n fod i adre resign, de? Okay. Hello. It's me you're looking for. Come. Okay, dim siarad am ffennol, cos... Bang. Bang. Application source. Anyway. Hwna. Dwi'n meddwl chdi fynd am y charcoal. Charcoal toothpaste, dwi'n meddwl. Eich di, That's like charcoal. That's the... Yeah, that's the... O, hwnna dwi'n neud. So hwnna dwi'n defnyddio. Hwnna white peppermint. O, dde. Big mint. Mintgate. Dwi'n cael o sain i weithio.
O, un o'r dweud eto. Na, mae gyda fi'r thing na. Mae gyda fi'r add-on lle ti'n gallu splitio fo fyny. So, mae o'n fod i gallu... Mae fod i gallu just... alert game. Fel e. Anyway. Dim ots yn bys. Dim ots yn bys. O, be di hwn? Be di hwn? Oh, extra fresh. Ie, yeah, dwi'n meddwl ti'n... Oce, hwn. Dwi'n iwsio hwn o blaen. White teeth, advanced charcoal. Some sort about freshness. So byd yn dweud hwnna, de? Does Colgate advanced white charcoal contain mint? Easy question. First y gynta i wedi Google, ie. Yeah. Pam di'r sain yma gweithio? Pam di'r sain yma gweithio? Dwi'n meddwl na bus ni beth stupid, sti. Dwi'n meddwl na bus ni... O, wyt No. Game. Course, but when I wanted to try and make my teeth a little bit more brighter and take care of them even more, I said, what's better than charcoal? And I was surprised when I actually saw they infused charcoal into toothpaste, and I like Colgate on top of it. God. I bought this double pack, and I thought we would try it together. I've not tried it at all. As you can see, it's still open. I'm very tired, but I wanted to try it together, and I'm gonna crack it open. So I can tell y'all if I like it or not. I also bought some nice new toothbrushes too. This is so cute. It's really old-fashioned. I have an electric toothbrush, a really good one too. That cost me like 99 bucks. But it's nothing like old-fashioned toothbrushes. And I just wanted to kind of like try it, especially with the new charcoal. I want to really get in there, and I thought it'd be kind of cute. So I got my nice little cute new toothbrush and my nice charcoal. Double pack. What's this milk killer? These bad boys out. I love that they made it like black at the end. It's pretty cool. So like it's mostly white, but I am seeing a little bit of blackness right at the edge. I think it's little bits of charcoal. So they mixed it really good. You showed the bits of charcoal, didn't it? And lets us brush our teeth. I'm trying to remember. I remember I just did a toothpaste. Oh, review. Did I actually show myself brushing my teeth? I think I did. But it's the morning now. I'll still do it. Let's see what it turns out like. Hey, dwi'n mynd I gwylio interviews gyda de. Oh, okay. Focus that, yeah, llaw yn ôl. Ti'n gweld y charcoal na?
So basically, da eisiau gwybod, os di eisiau gair minty, di dol badan ddim eisiau fo. Ddim eisiau gwch chi bwysio dan ar chdi. Fucking ring. Going to town, hwnna'n di? Okay, guys, so I am back. I wear my little bonnet so that my hair won't get wet. But yeah, I like it. I can show my teeth a bit. It's a little bit too personal. Very up close and personal, but yeah, I think it turned out pretty nice. I'll tell you what it tastes like. It tastes like paste. It's actually really tasty for a toothpaste. Some toothpaste doesn't taste really good. Some are ultra too strong or too baking soda-y. This doesn't have a bad taste at all. It's a nice mild mint with almost a cakey sweet flavor. I don't know what charcoal tastes like on its own. Sorry about that. Mild mint, sorry. No mint. Toothpaste, UK. Hwn, ti isio? Well, ond mae waith y mint, do. Ti'n sylweddoli pam yn y mint. Ie, dwi'n gorfod y stream man. Dwi'n rili cael maen yn stream man. Hwna. Cyn i chdi fynd, de. Beth ffwc o dda? Hwna. Mae'n pink. So pwys na hwnna. Toothpaste hen ffasiwn. That's the one. Ond, mae'n afiach. Sbia? Hen ffasiwn, dio. Ie, sbia? Ond sa ddim mint yn efo. Ie. Lle sy'n gwybod menthol? Ie, oce. Okay, fair enough. Sorry. O'n i feddwl am rhywbeth, o'n i ffindio rhywbeth. Tia, homemade mint. Homemade toothpaste. Na fo? O, na. Ia, gyd i ddim reid hwnna, ia. Paid reid hwnna. Just na y pedwar yna. Ac i ffogin toothpaste heb mint. Got it. Got it! Iawn ta. Diolch i pob bod yn gwylio. Hwn yn lle da i ni orffen am heno. Ond, ie, welech chi. Pryd welech chi. Dipio brush yn fairy liquid am chwarter awr. Una, hefyd, os isio. Dwi'n meddwl, I think this is the way to go. I think this is the way to go. Just paid i hwnna, de. Dyna essential oil arall, ie. Just paid i reid peppermint, ie. So, iawn. Oce, dwi am mynd â gadael chi. Diolch yn fawr iawn. A welai chi'r tro nesaf. Goodbye.